normal kenyam ka nas diala kontin barwani linguaseme biakamal lenda manduni sham kosnyak banarach kari pontin konen chiben ka kari ponti ti de ka la kwirig ne ke kwi korin kontin chirdian laden wale te kono kori tuɔɔk kan koro to koro kam SPLAIO kene SSPDF ala de ne kirmiyadit ka kwi ko dana ci tuɔɔk bana more information bana keling ko kene diala tuɔɔk ti ka plan chari ala ka kuma kirmiyadit ban ngwana ku ka backfire shirmangai kona ka jaw chalat gwasme ka banarwach wa korto ka dilule ka ko bakanti nyangwada danan ci korto ten kam SSPDF na kana SPLAIO ka kobo kordo diana bana nyoko mukwen kono bla ko dana ci tuɔɔk ka western ikuɔɔtɛria ki ikuɔɔtɛria kam kum SSPDF nyok kana kum SPLAIO re kurmo chala do tiji Uganda tiken ketetten so bikon more information ka kwiden bana ka linga jere podamane me jira mi jidit linga rajame ka YouTube gorno jin bi channel bi support bi subscribe kam guji ja ka Facebook de jogono jin ku channel kuja gorba kuja follow kama kan subscribe ka YouTube channel gorna wor ka YouTube bo subscribe ten ka beje chwaje ka bagwas me ka Facebook bari pod me bana jeling ka do bana chalat kija ka jen ler dana chadno ka ci shub gwasa me wa korto gorode ka dilule location de akobo county nedin konen shirwach ka jan kwi koromo kala no court woga kam de ni South Sudan People Defense Force ala SSPDF kan Sudan People Liberation Army in a position ala kuma SPLAIO kajen mishit kana me awa korse dit ke wenere ko kan ka wonyam chala no chetek tiji tuokten duno telmi chalat ka kwiliet ke ka kwiji bone not yet mi banyo komilat ka je ka gwazen be mite ka tiji jekten ke nguchro lado badmen chalat no korche ditelong korche ditelong duno ngoda tel information de chanalat jinere konte ka ko bo chikala no korya tuok ka kor tuoga kam kum SPLAIO kana kum SSPDF chala rejoje kana no shade ni SSPDF shakarot ka ko beton alo joy ka karar ka jodan chalat kija bana ngaje no ko beton ka gwaze dan mechi de ni SPLAIO chi gentan cha pal de ni SSPDF right now ka jeri poda me chala don go idene SPLAIO chiga nyoko muku kan clash kidene SSPDF ko dene SPLAIO wakan cha ko gor shire goda kontikatin wan gwada mo chikore tuɔɔk dino ngode kan declare no chicken akob chicken have not yet kan lat adio je share polling ne ka gwaze chiwen go shideni SSPDF wa chiga jen ka tanwini adio go jeno kan chiga dwalba ga jen queen yele titi beti ne kopin batega twak kan tarbiyele kona nget kan ka chicken bejal telem bejal kan ying de ne dial chet ka kan dibam ne ken ke uli ne ken mane te chere ken konta me wi ne ken anyo be jeno balarek chin ken ni kan bejal telem bejal ka kuji mo chu kuma SSP de gan kuji no bikan gn ko chicken go te gari mbuto gurun kake so na me chicken lat ka jo chalat gwase me mukor me chetuok of course la akobo teram ditin civilian ditin gwase mo
awati ne kan ne te kontela Nuer konan shi we kuch keten konte kel ke kume maybe some of them shaka force shaka no go de ke gen ko kene gankan which bare which ati de ni murale te gare rejimi kare de ni agwelek militia te gitin ba ke de ni jana kel ka kan ware wa korse baj but ngoda kanane latin full ano ngochor lat bangai kondiale te berten ka kan murale ne ka runwang ke podan shala de long wa sha de ni agwelek no de ni murale wa chaga jojo kandial lo shi ka pot that was the latest report in the morning barantema ka jen gwada pai we chalan yen o korche dit no ka we kor we re ka ko beton bana more information bana ga link ka gwasen be ko kor di da ngai kone kuma SPLA yo kala do shi kuma SSPDF chikan bete gwada mo no na me kel me yen ngach ban le lunjo ko mat wane ka te ko kien ko bu kon ko le ka understanding mo gwa ka jen situation mo chana muraj be ka do be dane kap ke akobo de SSPDF akobo jena win midin ma chanka nuore che mangai kona jen bo tego bodo dung Ethiopia kan South Sudan so gwada mo gor kuma jelung no dare joko fight ko jen strategic town gor kan no de kan nuore de kan ka ham ke de kan ga yar ko yikan goro dong de nuore de ka te ka jen area mone ajeni kan gojen wo bika de ke libu kana kabun winami but kan de ne SPLA yo kan kor kan tershen me dana chi de ni SSPDF chik berai wich you know so ko kuja ma ko akobo win me tek history ka ku military jen a strong place ko dong me chi de ni chagoten la tok no de kan jitar ne kan gejoj jen ko yen nen gwase dan chi ko SPLA yo chare nana ne kan goro bika letetin shapona ka bat moy kane kuma SSPDF ke chance chang na kore da ne to ga SSPDF kan SPLA yo kore ne me ba akobo kula ka je ne kare which so tala kor mu je to ko chang a teje ne me jen kan tel tij mi chadak ba te ko ala dak kor mi na jen ci pangin ka de ne SSPDF ci kan wuci kan lo chot la tan wuci kan ta ne kan dak so jen ko ala no me let ke kuma kirm jadi ci mo go ko kan la bi gare wuci kan chot ana ka ci gana goro bigo nyen boke deni so la gana goro gota konti civilian ten ko bigan civilian bigan kula nak bulo cine ne konti laji SPLA yo bakula laji ka shana we ka another major breaking report nambo koran jitu ko western equatoria gwami chala no chete ka kom di mi jitu okten ka chala do chete ne ke deni charen maten ke deni to ke deni kona cha kok kum ke mi yadi dwana jilengo wa ka loda so men jitu ga lengu bu kona ling report in bana nyoko milin kono gwasame manji to ka western equatoria information and cha ku circulate ka social media ka ci shub gwada me shalada no chete korm di mi choda lat kan kume SSPDF kana kume SPLA yo kume SSPDF chike rum ka SPLA yo ka shalada go chadi ni SSPDF cha ka joj report ci ben gwasame chala do ne ci de ni wan ci career re ko mo bat kan pek den kanala kwa dan ci ko ci tokten banam dia ngaje no developing report mi ban mo detail bana ka link gwasen be bro na report ta ne chala de george wa ko ci ora lat ka je report mi ci ga me ka do dan ci to ga je te george no te ke de ni charin matin Shaladu Chadini Uganda People Defense Force Chaga Jikten ka chaga jiga tikane ka ID ne ten kondla ID ni UPDF watandin ke fake lo shere me just mo ne ka temporary ID card ba kulo don ka ji Uganda but wa kwa ka ne ka chere ka ne kon la shere mo kwa recruit ne ka ko bikan kom kin yadi bikan ga report mi chedna me ka jawdana chalat ke je Uganda People Defense Force was involved kare kormone shiga matkel no ke dini SSPDF agwada anti koje tokten kare pon machalat
ci kum SPLA o tem ton mi kan lat du no kan more detail kan ngun ci kan kula na jeno belam Paul Gabriel be ben ka more information te baling ka jan kwim ci kan mane kon kor midit bare ngajeno ne na Uganda People Defense Force ka kor penetration wa kerun te pai wo bon a manager 2025 5 chicken ball along kan ji kon ngajeno kan cha deploy cha ka le la ka de ni ko kep kan yo ko kum kirmi yadit gang kan ni just dar kirmi yadit ka kwera gang kan kom kirmi yadit Uganda People Defense Force and first time ka okay kan cha deploy no wal ke cha mo kalat so ngai kon diala mo cha chi and first time so ne chirti cha ga use no wal kum kirmi yadit yos kake alo kan te bi liu kor gankan kom ko la peken ke yo to kam kake mi cha juru yo they don't care as long as you can kapaya jem ne ne ta mi chen de ne SSPDF no teram capture kan ka wa ga mo ke ji Uganda People Defense Force mo ke yo ko bi kom kir kula ga mi chir kana me not yet kana confirm but chala no chete ke lit che tuo ko jen gwada na kwa ka lo jiktin kare ko che tuo kon walle cha de ne SSPDF cha ga joj ka cha ne te kontila de Uganda People Defense Force chete ne de cha jek jele ka di ni ken chana mo raj be ka kwisa Sudan kwi kum kem yadit ngom me ku kare light ka kum Uganda People Defense Force men nyam biya ngaje no jang chicken kori kana gor cause amre neng ni chang la dwa la galia la gor no be radien be jakok ba kora ba je te radien ya la larga no money talk ka kuje mo use kan ji Uganda ko kane kon bishuch ko kane kon kokan ka ko ji Uganda kan la mercenaries la kan peke yo ya kam ka na bikan kor bikan to ke bi gatre kor like they don't care mi shu gujija ne de shui gwasa mo mi kor je to ngai kon diale la shui ni civilian men ka guard ten kon en cha ju je kor jen mu kwale la larka no kum ke mi adit point de chicken deer kane de kon tila juwich ten chui na kali na they don't care ngai kon ra na ki ikuɔɔtɛria ne di altina ka tina re ruop me ra me kan chup ka refugee camp beje ke jelon ki kan chup ka DP camp la tigla beje ko cham kon dan cham ka beje ajem nen yena tamma ko kum kin yadi chiga telot me la gor ka ne jeno bi ka de nyudi bi kana ngrai wech gwada ne civilian te gatin ba ka deployed mi imite kor mi chiben ke chi GS pele ayo wobe kare wech ana bikane to bikane ga influence ana bikor batok right now jen cha ko mu ke nguge ku mes fela ayo mling yana men tameno chi ko che to ki ikuɔɔtɛria ka kor mo che te ga Uganda nte cha nektin ana ka cha je kano kaneti cha dil ko la tok chairman cha lengwaze me bana more information bana calling kalam Paul Gabriel chala do dong be information ni baga nong dio je ke run bana te more information ka kwi ko dan chi to kan ko dang ro ko man dan chore la ten bana jeling na me jen information dan de kam kon an ban nyo je kan another report better mal babaya